Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Аравандын достор Гүлбар айылындабыз. Гүлбардан бул чыгарылышта Бурхан Каракадан 2 ат чыгат экен. Биринчи номердеги достор алдыңыздардагы Каракашканын маалыматын берүүдөн баштайбыз. 2 ат чыгат достор. Экран бетинде башында көргөн чемпион менен алдыңыздардагы Каракашка. Анда Бурхан Каракадан мен bir кыскача маалыматын алайын, ат тууралуу кыскача мүнөздөмө алайын достор. Жакса келиңиздер дагы атты жеринен көрүп, содалашыңыздар. Чыгарылыштын маалыматын жеткизебиз. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тынчсызбы? Шүгүр, рахмат. Аттарды кылдап алып келипсиз ака, Куда каласа багындай ишке жарай турган аттарды алып келели. Ишке жарай турган, улак сезон жакындап калды, Ишке жарай тургандарын алып келсек, багындай начар аттарды бирөөгө салсаң сөзүн угуп калат экенсиң. Ошого мындай түзүгүрөөк. Там аяттарга аракет кылдыңызбы ака? Там аяттарга аракет кылып, мына айылдын аты өзүнүн айылдын аты. Бул кол бала көрүп жүргөн ат ба? Ошол жерде, аны жерде үкөмөн алдым буну. Көлөрдөн алдым. Жашы тууралуу канчасы болуп калды эми? Жашы бул 3 асый. 3 асый. Ооба, 6 жаш. 6 жаш. Жаныбар узундугу, суагайлыгы суагай. Кашкасы дагы келишкен сыны башы. Аттын баары жогу жайында сайдыла. Аттын сынында айып жок экен, а? Сынында Куда каласа бар жогунда эле айып жок. Буттары ham Куда каласа тап. 4 казыгы тазабы? Атайын ошо баягы неме такпадым баягы. Пайпактарды такпадың да? Такпадым. Элге жагынан тартпай. Тогон ака кандай экен? Иштер жакшыбы? Тынчсызбы? Аттарды минип атасызбы ака? Бир көрсөтүп бериңчи гана. Аттын бир. Тездигин. Жаныбар. Бою канча чыгат Карака ушун? Бунун боюну көргөн адам 1.60 дейт да. 1.50 ала берсин аны. 1.50 ала берсин дең, а? Касыраак айта берейин. Неме? Мындай башты тик көтөрүп жүрөт дең, а? Бул арканын аты, сайла. Арканын аты, туура. Арканын аты. Жаныбар. Жакшы. Мүнөзү кандай Карака? Мүнөзүчү. Буну мен алып атканда ошо үйүнө барып алдым да, мана айттым го, 3-4 үй нар жакта. Жаныбар бул тактарыдан бери качта берет экен, канча-мынча атана пурайларына кол салдырбайт да. Бул ат ушундай жоош экен, жаныбар мага Жооштугу жакты. Көргөзүп берди. Жаныбар боюну, узундугу, көкүрөктөрү, мүчөлөрү жайында экен да аттан. Ага достор. Аттан минип жүрө берет турган. Чатка аяктын эле кеңдигин карасаңыздар. Саке бастырыңчага Тогон ака. Кайман аты кандай мунун Каракашкан? Каракашкан кайман атыны кой элекмин туурусу. Буну Каракашка эле деп атат. Каракашка дейбиз, а? Жакшы. Баасын айтың ака. Экинчи атыңызга шаштам. Сиз экинчи атыңызга өтө чоң ат экен. Аны дагы көрүп калдым иншалла. Каракашканын баасын айтың бир келиштирип. Bunun boğasını 200 ming so'm qo'yamiz. 200 ming so'm, ha? Shuna yo'lna qo'yib beraman. Surashsin, ha? Kemi bo'ladi, ha, Qaraka? Tushib beraman, Emas, ozroq tushib beraman. Yaxshi. Kelib, otni minib ko'rsin, jannat ko'rsin ola turgan odam. Ana alыстагылар болсо, дагы башка видео кылып бер дей турган болсо, видео кылып, метрлеп, тиштерин ачып, бар жогун неме кылып берем. Даярдап койсо. Ана бир кой берип, бир кой берип койгон дагы. Көрсөтпөй немелерин. 200 ming so'm. Kemi var dostlar. Sodalashgandыгы бул жагы, баглашгандыгы. Мындайына кой бергин, мына жака. Mana dostlar. Атайып жок, Атайып жок, а? Жакшы аталам дегендер келе берсин Куда каласа. Жакшы. Содалашабыз достор, баглашабыз. Экинчи номер көрсөтүүнү баштайлы, Карака? Экинчи номер. Кеттик анда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Бурхан аканын экинчи номердеги Тору Кашкасы дагы келип калды иншалла. Тору Кашка тууралуу онда Карака бир маалыматты берели, а? Элге бир мүнөздөмөсүн жеткизели. Ат кайсыл жактан келген, маалыматын бериң, Карака. Аттын түбү мага Нокаттан келди. Нокаттан келдиби? Нокаттан бир тааныш укалардан алдым. Анан биз мынандай да сайдыла, аттын ар биrini баягы алып атканда эгесинен маалыматты алып,
Egasinin sözü boyunca söylüyoruz da. Ha. Anam bulağı var dedi, uyuru var dedi attınca. Bulağı uyuruna cevap deyip tanış ülkelerden aldım. Otaka buna Ben kartinga bulağı ekan ha. bulağını görmedim ama doğrusunu açık gerek de. Sınında söz yok maşallah. Anam bulağı uyuru garantiya deyip geldim ona. Ulaq uyuruna garanti deb keldi. Hop. Minilip, bundayla çağılıp minilip жүрген at eken. Minilip жүрген at eken de bayanday. Turup neme olgan emas. Bağılgan emas. Jaşı qanchasi bo'lib qoldi endi? Yaşı уже mına 5 yaş. Ikkasi ya? 5 yaş. Yazığa 5 yaş. Azığını ham açıp görgözüp koyarız. Bir ko'rsatib qo'yarlar, tishini yoqdan bir. At Değil mi? böyle kalasa dağın içine bağ koyup yetişmeydi. Eğer bunun bağ koyup oturan olsa at canavar saksan başka çat болады da. Bu yilqi жылы bir palvonni kelishga turgan at ekanda o'zicha. Kişini ham Tishini ochib ko'rsatingchi. Üstün börtüdü je üstün üstünü sayıptır. sayıppı je? Tamam. Ha. Saygan. 5 daha ise. Жаңылар sayıptır ha? Ha. Oldu. Ne yaptı? 5. Özüm vuruştan tak. Oldu bana gel dostlar. Oqtarın tartib qo'yib, Oqtari. tart ama moynu, qovoq, qoziqlari joyinda. Ana o'tganda nima baylab qo'ysak, qizil bayag'indachi. Ha. Krasataga baylasak, hala odamlar arqali o'ylayotganda bu putunda bir defekt bor. Ha. Putunda ishik-pishigi bor o'xshaydi, o'shan baylaydi deb o'ylaydigan. O'shanga yaqindan tartib qo'yar baylamadim atay. Mana Yaqindan gel tartib dostlar qo'yib, tuyoqlarni bir ko'ringizlar. top-toza unda uva, ishik-pishik. Oşunda qaraka densoğluğuna жооп ekendi attın ha? Денсаулығына жооп, жеп ішіне жооп. Toğanaka sekin bastırınca. Үйрі бар, құда қаласа. Бұлағы Шынчалығылы болады. şuncalık olsa gerek ha? Sanetтерді қара жаңа. Yok canavar biraz otu nemesi. Eti orta eken ha? Orta eken. Арығырақ, азмаз, арығырақ. Arıqırak eken. Бұны бағ қойса ке, бұны алып бағ, кішіне Бұл- бағ бақмалап қойса. Қаптайым, чоң ат болып келеді. Азыр ұшып тұрышында 1.67, 1.68 Tez шығады eken да. ne canavar ha? 1.67, Boyu kaça saat dediniz? 1.67, 1.68 шығады. Biri 65'ke ölçek ola verek alған adam. 1.65 piyoruz. 65'tin üstü çıkart kendiniz ha? Metre tapmay aldım da. Жақсы. Metre болғанда ölçek көрсетіп қояды. Men ölçep video qilib nima qilib qo'yaman. Ölçep video. Ulaka bu yıl salsa Ava ulaka. girişine çıkışına yiyesi cevap verdi. Ava ulaka kalasa. Ulaqı işenişti deb aldım da men hem. Bizden alğandaçı söyle. Ha. Sıra olamaz da. Sen oşo bizden alğan adam ham uyuq bolbaсын alğandan. Uyuq bolbaсын. Ulan bağып, bağlanan eten topqa barbay beladan qaytib qolgan at bolsa, oşol eng jamon oşol da. Adam bayağı rahmatını emas, nalatını uğasın da. Oşon üçün bakalaza Жақсы жеңіл ат екен. at bunday olğan çoğ bolğany menençi yaman tez. Аяқтары жеңіл екен. O yerden kişine koyuverip koygun OKB kazandı. Qaymanаты қандай екен қарака? Qaymanatın çempiyon dep koyduk. Чемпион ha? Çempiyon qaymanat. Чемпиондың бағасын айтыңыз бір келіштіріп. Çempiyonun boğazını da jengil koyabız. Ha. Satılıp kete turgan kılığılaçı Aha. 320 min koyabız. Bunday çoğ atlar Hüseyinada kamile çırat da. 320 min so'm kemi var ha? Ova, ara canı var. Yaman Attın tez müçeleri. Koyuvergille. Ha. Qara. Maşallah. Ana ke dostlar gördün mü? Ançamça Қарабайырдай қатты жүріп шықпайды екен ha? Qara. Canı var. Тезлігі тез. Жақсы. Zarda jayında da. Зардан жайында. Құрметті көрушілер, бүгін Қаракадан Uzun çapsan ana rasa neme olat da hazır hem yerde biri bedesin tevletpeyli de otağızda açığa. O zaman özümüzün bede göteyildi bir uzağıрақ koyuyor o. Ya болады ушунчалык Қарака. Ал эми эти деле орто экен, сууту келелек да жакшы барыр, а? Ya minili udat. Минил тагы? Ya Tokan. O nereden bir çözüp neye bir koyuyor berbeysin be. Uzağıрақ kılıyorlar. Ha? Урматтуу көрүүчүлөр, Қаракадан бул чыгарылышта 2 ат чыкты. Аттарды Неконтен келип, көрүп, тандап алып кетсеңиздер болот. Алдыңыздардағы чемпион Торукашка 2 номерде. 1 номердеги аттын баасы дагы өтө жөндүү, арзан бага коюлду. Келип тандагандык иншалла. Қараканда содаңызды берсин, а? Bir koyuyor koysa. Söz акырында bir аттын чурп калганын Koy ver, көрөлү. koy. Ha. Maşallah, мынакей. Darak adam olsa düşük olat be. Siz
Аттын üstü деле ток bu. Ozudan yumuşak. Жумшак экен. Жакшы. 320 миң сом кем бар. Содалашасыздар достор. Баалашасыздар. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.